le Dabala Junction le Amogan Toame, c'est qu'il y a Ametian Toame. Le Protoa Station. Alors, formerly, GPRTU. American Station ava afia. Il y a une méthode afia. Les stations à Wakafiva afia gba. Togoba afia nye highway top pomme. Aka les stations à Wakova afia. Ne wako emunami. Oh, akpa no mi akpa baba. Oh, akpa mafia la anyebe masaro va du taran kekeve. Faro me va yi ke be wonyame le station a hohoto. Ale be leta fufu miano tia. Mi va tere miamega Mr. Loyi. Road safety manager suga ko penchi. Ko ale be etenkpere mianchi henongo nami. Ale be highway store Mogbo. Ale be highways drivers union. Police union. Police workers road safety kata nukata adoreka wala mienye ta Mogbo ale miano moto afima evuwanu afima no load ma jogbovi ara vajo afima ha ga wo traffic ma eyo wona na makwa mi ha mi kwedem eyo ba mi jo la afima kwa mi jo ta afika miano kpli mi apovu no tuma fafa na no afokwara kama vawa wo afo ya mi de ta to Mr. Loyi mi afo road safety mana to assembly aji Sapsong district assembly hena commander police commander pero unti a team ya unti a hena ba nde share vaje jinami kaka fia mile ha still mile highways un come mile akpara ku kona mi ba mi ha mi no pon ma jiramru mi anu afia jiramru no mi ha mi anu afia kan obodoa still obodoa highways to obodoa rokoleji o chona poku to kata obodoa la kata on le pom ovana no eduareja ovano na pom gajuna mi to ko nya mi anu pom jiramru no akpogbo banu le dedi ma ku mi apa fia vavalu mi apa fia no no a mele na de kegben lo wu a gbere ala be na vai ha to go majeja afia eduaru ko arupo blibo nya ye evidence wala sinya bokoro han confiant ye wala e ka ba automatic photo ala kwa makola adu publibo nya la fia ta enu ala na ma mi nko ba oh na nya ba mi zin no nya mi bia highway so da silent ya mi ajire rure mi ha mi anu akpare ko mo gbo ta ajiko yi mi le vadashi na fifia ta ka nkaji na dwafo afi neti station akove be eglobe you know afia da fi amomoval no maso adeva do moda akan kai na dwafo ji kun kafi neti to station dwafo ngoi na kwekperun na masiama amojuru ha nova dia jigara problema afia atrozu T junction alebe kata na kata ha na rofu chogen arafla uwina runa vadi rafia ja afia kuna chovule tamele be station mano dwasiu ele be station nano dwasi ayo be station na jola fima de siare ha le be mia ja gba be mi ditepe ke mi da station aro pa pri dwa panyunyu me be station are kan le be nano le be mia heva dwama ye na na ko America ko susu acho gavi ayo no via ko mi ade susu ko mi tu more siare no ke be mi ha mi atanwo me be government akoko ko abacha ti trava hivena mi afimia mi to mi jena no goma afi na mi dole livia ko government ha ekpere mi anchi ko gafi na jeni agoma ke exufia alo assemblyman yakana le duama fiki o la fi onyeba moti wonu ya onyeba wo le be na wonu ya assemblyman only assemblyman li especially afi ni akatana vanoji fi ama gbo fifi life ya ejegoma agwaje assemblyman agwaje akatu ema vagara avuadaji kaka avuada nyatefe tutu gbona to avuadaji agbanla ro mi va wo korura assembly akli korura mi afa MPA enana no hoho pritoma wa avuadaji meto afi mi de susuma va y bon time la poma ba o ni ala de nyepa pri mi le suswa o va mi we ala afi na no chu mi va bien na no kra chu mi afa MPH
numa ha eva khamiasi okay marko abe nuka na mi bia na cho MPS abe nuka wo na abe mi bia mi nwa agban ni abe iron sheet zingle e ya ko gba na ho pri achi o pri enchi nu e ke mi akọ agbado e ko nya tefe baba MPA eva na mi ko bla mi se ko bla wo yo ma MPA e ja agba na mi pri feti makata ma ona yira ona mi iron sheet 4 bundles na mi 2 by 6 ma 20 pieces afi katagbaje pinu lo le vovu akpo ko mi adane ta na lo nkura agbado gbanto e de mi we ko yi na afi mi gaba butan ba o mi si he yara afi akangbo mi akọ ma mi akọ yira afi mere aleba afi ma nya keta anwo ga lori point mi awo afi ma ha ta na lo nkura ta akpo ba agbado vevelia ife ni ife keta angloga afi na wa no pa afi ma ko wo de siare o ka tan load na la afi na abechi jaja lo so amo fienyi mo ha over park na vura me ate aka afi mi debe mi ayo nya moto tan ala mi debe mi aza afi na nujira la ndudu ala be na mo over vuro ga so ta $1 ma un instead of 1 naira fu ama e bi aba di ndudu ni aba na fu na ho ka ba ke wa va no ya la lanta na ndudu jira la o le kpoma abala me sa me nye be na ire vuro fa ndudu jira la o le kpoma mi debe mi ha mi a develop afi na na ma ka mi wonu ya alo mi do station afia epene na nya adepa wufa o fifia ko mi jogo ma ko ba mi jogo ma patapata afia epene kunye ya ma mi la fifila afia ko kamiti do station afia alaka ko yimu amova fama noji ma amova budom la afia alo o ga tona de moto bi alo vu ka afia ida afika oyina o ma o ku gbeton kuma tetia ka mi vuva po ya ma tetia bukuna ba do gbona driver oba no tora afia na because no vai na afia ma major road o po ba milete pa kokon ko amoba bia ba nunca ga mi bo be mi ava no pakira afia o bo o enyu tontonto ta mi afumo la afima mi afumo na yo gbona inu atu afima ga wanya in afia na nya out na yo ko ejoji no ta na lonkura no to na la afia po bo over parking chogin o afia ko passenger drop la afi mi afa taxi o ogun ha o chochon ga jojo mi ta po ko mi adabe ale how is no ha kata ma na mi nya be MP ha eja agba na zingla ro platia ro ko do alo mi ke jidudu ake na lezije fi alo government a magle na mako ihe ti do alo mi alo mi na onya na ke o afi magwebe department ya kata le the whole Ghana fi magwebe ifa shime miele tanu nyebe na yi even as a district assembly alunya do te pare na ma makajibe anu nyanya na government because ame okata mi okata etemile la huidemo be enye yo president u mala huidemo ya kwele mi akro magba ta makajibe nde share ke mi discuss la fia wa do mi afa district akwa makajibe e ha ifa shilema because english anava no true do mi afa ndc madula eziji aloga ko hon la gbagba je o lo boto sinu ko be ko bla mi se ko bla mi afa MPA oyuma number ma la gbagba je ma dala gba e wo papa ga ke ayo nya ba jidudu he ya jidudu ya lezi aja mi okata mi atu ape ma ku ke station ka ko station ka o la fia ma ko be keta nglo ga la fi ma ga station ke o ga la fia ko pe de keta nglo ga station na keta anglo ga tu afima vu ire jita ire galo suta fi te pe ke din le tu anwo area ma makata ne va fi akwa avu po gaju ke e ma mi tu agbado akọ yi na agbado gbante afia ma be mi atroko wo mako mi akọ ndrala wa de mi we be me o sere te pare ya sira afima ava vu Accra station la fimi wa face bus stopper ko abamo damure bus stop akata mi ava sizu mugana abadam rafimo agbama kata ne va ekpom ne vo abe ya load re vo are ke mega pakre emoji wa no load mu no gere ekpom wa load ta susuma 2000 ma ta ne gere station afra Dabala yi no aduto ne yi no nka agorumi ne yi no yo ve ne yi no afukpoga vu yira agota krito makata afukpoga
akpa nukola Dabala Junction ye mi le abale begbe dongo na yima mi search Mr. Rufai gbo ye nya me ke never fu station le Dabala Junction afia ele me be MP ele assemblyman le alo dupa fiale aka akodo epedo kweji be menye be ko a enu no la ko alo leaders ko awona no na nya duma via ebe na wo duma vi pe ntepe owo enmantita onua mo ga sere afima ho ebe igale dodo ado bo ya wo shower clonia afima ta konwa nya tepe station ya America ku alo amavetaro okunu wo ga adunkuma na ko alebe ni ma ba kwanya ba mi ho ya dade we kwa fia ni kamanyu kata mi dibe mi atro asile nonti okata eni asitolenti ha highways to onya manya mi ato onyo na mi jira na nuru gba lopo ya ma highways to highways atagbebe gba ye ba yo nu hoga na no doko mi we ba amasia ma tanvaza o to ha nu lopo ma ha wa tanzin ta me ko ba le chi lopo la mi dibe mi awe wa nye to tro yi yare mi awe wa trozo shower base tu sitare ko ale ba fojia le kpoma mi ko ba fifi afi o rufia manya popomo mi atro ha wa nya nkume vuvuito he ya tu fia wo wonkwa he ha wa nya tu sita lo 3 sitare ta frachi na va shower base amojuru onyo ole fumo achu te parenti kudi alo driver onyo opon egara fima elechi eka tu sida 1 cedi ma mi fofun fujin le kan atika naga atika mi ga fle ga ko le gbawuti ka alo mi fle paint ko paint ko te paro alo mi ga fle cement ko ana ha fine ngo ko ima yimiele ta mi amadiba station afiare le tong Ewenyigba mi dibe ele station are na no popular na mila ni okata one station na na marako am over ku opo we dibe ya lechi ye amajuro kunya there afima e ga lechi fine ta numa ko development na ko develop mi afọ Southton the whole ya ko jemia na ko okay nukola afia mi ga mi asagado nye ya akpebe mi legire de kan klo mi le Ewenyigba TV ji nko yin Christian na diabo alo service yin konye ija agba na enya na de amada ha gbo akpe